Zvezdan ulazi da pomrsi konce Anđeli Kariću. Saznao za tajni plan i njegove bivše. Stefan će biti izigran u eliti. Anđela Đuričić bacila oko na Stefana Karića. Zvezdanov ulazak će joj poremetiti plan. Anđela Đuričić ušla je u elitu 8, nakon što je nekoliko puta javno govorila da je reality za nju završen, zbog javne osude koju je doživjela upuštajući se u vezu sa tada zauzetim Zvezdanom Slavnićem. Ana Ćurčić, drugoplasirana učesnica Zadruge 6 i bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, ispratila je Anđelin ulazak, pa je prokomentarisala njen plan za ovu sezonu i otkrila da smatra da će Anđeli sada fokus biti Stefan Karić, sa kojim trenutno boravi na imanju u Šimanovcima. Sam stavi ulazak njen sam pratila, morala sam to da ispratim. Prvo, ušla je sa kućetom. Ok, ali meni to nije mesto za pse. I sva si divna i krasna, ništa se nije desilo. To nije greška mog života, pogriješila sam i odmah sam rešila sve te bede. Puj pike ne važi. Pa ne može to tako, maco, izjavila je Ana za domaći medije. Mislim da bi Zvezdan tu pomrsio konce kada bi ušao, jer mislim da Anđelu sada interesuje Stefan Karić. Zvezdan bi se raspravljao i sa njom i sa kućetom, dodala je Ana Ćurčić, pa se osvrnula na Milenu Kačavendu. Za nju, Milenu Kačavendu, mogu da ti kažem da ne bira sredstva da gazi preko mrtvih. To je osoba koju ja zapravo uopšte nisam poznavala. I kao šlag na tortu, da začini, da objasni sebe, pokazala je kada je mrtva hladna prišla Anđeli Đuričić, da joj pomazi psa i da kaže da voli životinje. Sela sa njom kao da se znaju u 20 godina, a na primjer pre godinu dana je imala onu čuvenu reklamu. Da li si oprala zubiće i slično. To sve govori o njoj. O meni ne govori ništa. Ja mislim da će biti njihov odnos na početku biti jedan odnos BFF, a poslije ćemo da gledamo svašta, rekla je Ana Ćurčić. Voditelj elite je obelodanio tajnu Karića i Anđeli Đuričić. Sada je sve jasno što se dešava u eliti. Darko Tanasijević bez dlake na jeziku. Voditelj televizije Pink i realitija Elita 8, Darko Tanasijević, nedavno je otkrio neke zanimljive detalje o novim takmičarama u ovom popularnom realitiju. U društvu bivše takmičarke Elite, Žane, Darko je progovorio o odnosu Anđeli Đuričić i Stefana Karića. Jedna od tema u kojoj je Darko progovorio jeste i Stefan Karić. On je otkrio da Stefan voli devojke poput Anđele, što je izazvalo dodatnu pažnju javnosti. Ova informacija je izazvala interesovanje publike, te su mnogi se zapitali kakav će to utjecaj imati na dalji tog dešavanja u realitiju Elita 8. Nakon što je Darko otkrio svoje zapažanje o Stefanu Kariću, u diskusiju se uključila i bivša takmičarka Elite, Žana. Ona je podelila svoje mišljenje o odnosu između Anđela i Stefane, dodajući svoj uvid u celokupnu situaciju. Njen komentar dodatno je začinio ovu temu i izazvao reakcije kod publike. Oni su na samom početku emisije komentarisali izbor za mis i mistera koji se odigra u Eliti 8, te su otkrili koje takmičarke i koji takmičari su se iznenadili. Moram da kažem da je Ivana Marinković divan čovjek, to je moj najbolji prijatelj, ali moram da kažem da mi nije neočekivano da je on u dobrom odnosu sa Anđelom Đuričić. On je podržavao Anđelu i Zvezdana i tu veliku ljubav, rekla je Žana, pa je prokomentarisala i Stefana Karića. Lep je on momak. On voli tip devojaka kao što je Anđela, ali znajući Stefana neće poleteti. Sa druge strane, Anđela priznaje da je Zadruga 6 i veza sa Zvezdanom njena greška. Sada ona je mlada, svi greši. Sada je pitanje kako Stefan gleda na to, govorio je Darko. Tu je i Mateja, sećamo se svi da se Anđela zaljubila u njega, a sada ćemo vidjeti šta će i kako biti. Postoji tu hemija, mada ništa tu nije sigurno, vidjet ćemo, dodala je Žana. Anđela Đuričić popila korpu. Ovo je nova devojka Mateje Matijevića. Tokom dana u realitiju Elita 8,
Atmosfera se zahuktava između takmičarki, a jedan od glavnih razgovora bio je vezan za Jelenu Mrvicu i njen interes prema Mateji Matijeviću. Jelena je otvoreno priznala da je bacila oko na Mateju, te je tu iznijela i u njegovom prisustvu, dok se on pravio lud. Ova neočekivana izjava privukla je pažnju svih prisutnih u vili. Iako je Jelena otvoreno iznijela svoje interesovanje, Mateja je istakao da je reality tek počeo i da je još rano govoriti o emocijama. Ovaj odgovor izazvao je različite reakcije među takmičarima, a mnogi su komentarisali da je ovo samo početak njihovog odnosa i da će vrijeme pokazati kakav će razvoj imati njihov odnos. Anđela i Mateja zajedno napuštaju Belu kuću. Crnogorka bljuje vatru zbog dečka iz spoljnog svijeta. Matijević spreman da ide do kraja sa njom. Anđela Đuričić i Mateja idu zajedno u izolaciju. U toku je izbor za potrčka, a Lipi Mića je konačno otkrio par koji je bio predmet nestrpljivog iščekivanja. Mateja i Anđela Đuričić su izabrani za ovonedeljne potrčke, što je izazvalo različite reakcije među ukućanima. Lipi Mića je istakao da Mateja nikad nije izneo ružne riječi o Anđeli, čak i kada je ona imala uspješnu karijeru. Interesantno je da je Anđela izjavila da bi popila kafu sa Matejom, dok je on potvrdio da su odlični drugari i da nemaju problema da budu zajedno u izolaciji. Moram da podignem naravno Anđelu i Mateju. Moram da kažem da Mateja nikad ništa ružno nije rekao za Anđelu, čak i kada je imala slavnu karijeru. Anđela je rekla da bi popila kafu sa njim, rekao je Mića. Pa istina je, mi smo super drugari, odgovorio je Mateja. Moram da kažem da će Stefan i Sofija biti neki drugi put, a po trčci će biti Anđela i Mateja, rekao je Mića. Joj Bože, odgovorila je Anđela. Anđela, da li imaš problem što ideš s Matejom u izolaciju? Upitala je Ana. Pa nemam, mi smo drugari i možemo da pijemo kafu, rekla je Anđela, koja se potom zagrlila sa Matejom. Ja što se mene tiče nemam problem da idem s Anđelom u izolaciju, a najveća istina je da smo mi najbolje funkcionisali kao drugari. Devojka je ušla u drugu vezu, ja sam bio na polju 3 godine, mi nemamo problem, družit ćemo se, rekao je Mateja. Mislim da bi bili interesantniji, ovo je neka priča koja je trajala i koja je bila jako interesantna. Mislim da tu nešto tinja i dalje i da ta vatra se nije ugasila, rekao je Stefan. Daj Stefane, jel me zezaš? Ja nemam emocije prema Mateji, ja imam emocije prema jednom dečku na polju. Meni je Mateja drag kao dečko koji ga poznajem, upitala je Anđela. Čim je nervozna, znači da i dalje ima tu nečega, rekao je Nenad Aleksića.